اما بری دروجا چه بی یعنی ما هو صابدانی کو دو ماه کریاریم پاکی بینه الدجهری ما کردستان طیباتیجی کو قربانی دویجی ولات سیویلی بینه نخواستم زاروک بینه یعنی همه عالیه کی و بگونه بینه زاروک هزن اولهیه ولاتین سیویل طیباتیجی گندن سنور شمیر رخه کی و یعنی ضررمندن بنا قربانی بنا شهید چوا اف پرزگری که بیت چهار سر کردن آخفتنا گل پاکی بخو هبل جبو کو اف بن پیکاریه بین راوستان دنیان جی اول پشت پاکیکین آخفتنا گلوانا بیت کردن نواستو دیده برس عارف رشدی شهرمند مکتب سیاسی پارت مرات کردستان دیگر مده برس عارف این گل بخیر هاتس مظبوطه اما هجوب بحث بکم گل پاکیکی ام باغوین کرد مبستا من یعنی جی گل ولاتا باغوین اول پشت پاکیکی نباشتره گلک جا گل پاکیکی هاتی آخفتن و بلکو رکفتجی گلوانا هاتی کرن بل وقت کو الزفرينة سركار وبارد نركت خو جاركتش زفرينة فما يعني زفرينة بقى بكاكا نبخويا بكاكا اجتو فجري مجوعان او جي محتاج لديك دانا بيك مظنها يتجهي ارهزا الچن قناغ قدايتي بري حتى جهشتي ابرو ابا حقيقته هذا اصلويه يعني هذا اصلويه چونك بري دا وقت دروز بي مجموعه خلقي نشتمان پرور بين له همي دانا گرتنو همي دانا اعدام كرنو او تقول چون چي جدانا كشتنو او عندك اوام خو تصفيه كرنو حتى كو جهشتينا وان مجموعه او تكو او بلانا بون هات دينا دن جيب كان ابد نكا بله چون نكا كتو ببيني ام نبي بختيه كامل بكاكي تكين بيوانيت بكاكي قال تركيا بخو مجموعه كشتنفادا قال باشتين قال ايراني تين قال عراقي تين قال سوريا تين اگر او كردايتي بكن اگر بزاوا بشك بزاوا رزقاري خوازي كردستانه دي افولاتاني كردستان نابشكري او بوچي قال همية كوكن وتبانا تني قال بزاوا رزقاري خوازي كردستانه نتبانا تايبتي الهرم كردستانه يعني كأو صابت أخفتنا ديال وان ولاتا بتاعي ما جابيكري تركيا عراق سوريا إيران أجر أم أخفتنا ديال وانا جيبكين هرب فايدة قالوان جيب بفايدة شو أوان بلانت هين أوان بلانت خوب وان جيب جد كن أو بلانة أم نزاني حتى شو حدود ديتشن أكان مزاني با مثلا بلانت وان ولاتا حتى كيف ديتشن احتمالا ما قالوانا تيجيشنا كبا بس أمتين رجعني مثلا أنا ولاتا شديت شو أو من الملانيه كي مجويدانا اش شر چالديران ورا حتى ابرو چندين كيش سياسي ابوري سلوري نابن اول ولات دا هيا ولات تحريمين ولات بهيزن حركه بيتن توجمه خوب النفشي هبتن بس او توجمه حتى كي بتشت احتمال ما او معلومات نبل بس حتى اجاب بحث كرنجي يعني هر تشتكي وصام بحث كين باخفتن يونجي حزب السياسيين جواكا بارتي فيت بلغها بن مثلا والله تكيكي تركيا يونجي حتى سوريا وعراق وايران جيل باش بكاكي بن فيت ما بلغها بن معناه انا ظن بلغا اكثر تشكي وصايا مثلا اگر داخوز بتاكرن كوان ولاتات شد فيت قال برين نخوري ولاتي سيفيل جارينا بنا قرباني اب ولاتها كتب جيوان او دبج النوايا بس واقع برسبا خدت مثلا ترك چه پیوندی بمباهی هیرش بی دسر هرم کردستانه اگر درافك بوناء تفكرن او درافي نوكاجي بكاكيا نوكا كتب برخب دي او بيجي دفاعش كردستان كي اخو كردستان وتركيا سي جهه كردستان العراقيه نفوس كردستان وتركيا 6 جهه نفوس كردستان العراقيه واش اگر وصابت تبوش نوتشي وري خبات خوبكي ودي بدا او داخل او كان كومالغا ديمقراطيك واخو نوكا وقت حزبك دربي حزبك نتوي الظانن يعني شيء ترك وعجم وخلق دي هم تداشول كان إذا باشا تركيا هشتي سي محافظة ها بتريش هشتي مليون كسانة تبوش نوتي خبات أخو وير بريفا ببي بيرن تدفيد يعني درفات أخو باشوري كردستاني ديتي مانا درفات أخو ديتي بوليدان هري بوليدان وانا بشارتينا او خوب برسوا بسياري داي بشت ام ديجي ما في چاره نویس خلق کردستان چون اوان وقتی دست بکری بحث دولتا کردیت که هر چهار پارچه و پشتی اینجا هده پارچه که پشتی هده کنفدرالیه پشتی هده فدرالیه نکبرو بحث کمالگا دموکراتیک کن هذا حقيقة وانا يعني او تشتي دست بكري بكون كرنا خلكي بي سردابرنا خلكي بي حتى كون خلكم كر باش قلت وانا حقيقة ما افيا
بس گلک و زحمته لانه که انجی گروه پکت چک داری در فتح خل ولاتا کی ببینید انجی پارچه ارده که اگه پرزگری خود ویری دانه من منه و کن کردی داد بجین اگه کرمه دارش داره نبود یا دیاره کاده چلی انجی چلی نه هین وکه پارتی هین بینن در فتح خو پکه پندیدیتیا دیر کتنک نوونی و یکیتی ده و آنا بخوب در فتح دیتیا اگه هین لک نزیک بنده پرزگری چهار سر بود اكيد هر نزیک بینه که بین هذه سیاسیت کردستان و عراقه گرتنا و درفتیه که ضرری مبدن و جبر هنده هر وقت که دید نزیک بینه که هیا گشا کردنه که هر درابه که دیه کردستان دا به سیاسی بد آبوری بد اول وقتی دا کشا زیاده تر کرینه او هرش زیاده کرینه مشاکل زیاده کرینه سر مستوی اعلامی آخفنت برزون زب کرینه تصریحات داینه اول نویتن اف هزت به سیاسیت کردستان عراق نزیک ایک بن یک دنگ بن یک رنگ بن بلکه بردام ادوین ابن کوکیه هبن دا جی خوب بکن او همیات نوا پارتی دا از بار که منجو کشی ورمت هر که آخفنا خواه بس از آخفنا سر مسعود بارزانی بحث کم دمو هیک بریارا وی چی اکو مثلا اوه وکه ریک یک بزبوی چرا سر کرنا ریگری کرنا یعنی اف بن پیکاریت پککیت کرد لیک نزیک کرنا و یکیتی اونجی لیک نزیک کرنا همی آلیه سیاسی پلانک ترکی ده هست چونکه رنگ اوه دست پیک یک بود نه او پلانا ما ویتن پلانا یک خستان نفمالا کردیه او نفمالا چند رگبت هند درگه البرانبری حزاینا گرتن و منبتن ام توشي لقدانه كي ببين النخوازرا والقلبك كي بس بلانا كيف كده اكيد اجا وان بت او بت او بلانا هابت لهم خرجت كرين مثلا ابا كان بيش برجع شهيد كرين انا ما بس من پلانا کا پارتی یا سرک بارزانی ہے نزدیکترین دم دا گلک نزدیکی ایک بن پارتی ویکتی و همیل جبو همه حکت چه نبود خلق سویل نبود قربانی دستت پککی از بيجي او بلان الدياره اف نزيك بين وبا كان رجا پیدا بيو والجوتارا جنابي كا نشير دهاتيا واف كومبينا بين هر دو مكتب سياسي دا هاتيا كرينو وچندي كومبينا دي بربنا بين بارتي اكتي دا بين هميلا دي سياسي البن چترا سرکاتی هرم کردستانی ابه همی او پلانن داکو ام زمینی خوش بکین ادی اف تأثیر نرینی شغال پککه و غیر پککه پلان دست بکن نمینه بله پلان دست بکن بله از بحثا ولاتی اب کم خلکی بتایی بتجی خلکی گوند اوت سرسنور اوانا دورک هیا ریگری اکیل پککه بکن یعنی او تشین بله تشین بس لازم آماده قربانی دانش بین چون که پککه دست نپارزد نال بتشيكا نال جنكا نال ظلامة نال جندا نال حيواني هر تشتكي وقت جهتا سرهستي وان نكوانا دا جه بكرية بو وزاري بدن وهر دهي بيربي الفستيفال كي خلقي منطقة نيري ووريكان الجند أردنا بنابكو الطوب دينا تركا يعني خلقي داي 2000 وهاتنا شهيد كرنو اكاديجي دستو بيتو يهد دابرين برخب ده يعني دست نو باريزن لو ما مدويتن ام زيادة في بلانا من بحث كري ام بيجوا ببين وهروا خلق لازم بجدار بتدا از بارتم خلد دوري كي مازم بيد شو بجدار بالمثلا بجدار بتن ريدنا وانا بيد او جهه اولي بس دار بتن الجند يدخل بمينو برفانيش جند يدخل بكن بس دار بتن تجارة وما تجارة الجلوان نكن يعني مجموعة خلق التيكتين شو كأجا تليس أوريل سيك يبده دينار بدناون 20 دينار تابعون هندينا بتن كو يباري قازانج بكن دوي جماوري أوا كورين ند نوانا كو بين أو جهة كو جماور له ام بگن ود نو بپرت میشد دب تایبتیج پروسس آشتیات نو بینا يعني ده صلاة تركيا سروي دمي وتقال همو بكاكي هز بيجم يعني سركاتيا سرك مسعود بارزاني بيليك نزيكرنا كجالك باجي بس بشتينجي هر بكاكي ويكش كسبينت پلانا که هوسو دی سطره كده هي اكر او نزيكي ايك بن اميش دي راحت بين سريمه دي راحت بتيان جاري هما او چو پلانا که هوسو دوباره نابد بردوام جناب سرک بارزانی حکومت هرم کردستان کار کریه گل دولت ترکی که کیشا کردی لوی ولاتی پرنگه که آشتیانه چاره سر بید و او پروس آشتی که دست بکری دوره که بالای جناب سرک بارزانی حکومت هرم کردستان تیده بی و گهشنا هندک بینگاوید باش لی او جهتت ناف پکه که دا و ناف اجهزه
دولت ترکی دا کل گل یه چندینین او کارکرین که او پروسه شکست به اینان لو ما نهجی هر پینگاوک بیتا هابتن مثلا آشتخوازیه دا ده حرم کردستان پال پیش بد و مداخلش همین وان ولاتا کریه ایران ترکیه سوریه کیشا کردی وان ولاتا مرجت وان ولاتا بین چاره سر کردن چون هم نزانین ظروفت کردستان ایران ترکیه و سوریه دچابن وکو ما بنین نه هر ولاتا که ظروفت خویت هین ام حست کین زابا کردایتی الوان ولاتا الدیب دا خوازت خول گل تگهشتی گل ون ولاتا بین چاره سر کردن دیر الشر و کشتنو برینه بی تداخل پارچه کی به پارچه هیچ کس تدخل شویه او تدخل اینکتی مالویرانیه مدوید تدخل آشتیاده بد تدخل آخفتنا باش بد شهرمندی مکتب سیاسی پارت امارات کردستان برای عارف فروش ذهنی گل ما بود گلک سپاس بوده سپاس بوده و سرکفتی بید گلب خیرات ممنون